Ja sam Sonja, dizajnerka u IKEA. Dizajnirala sam ovu dnevnu sobu. Sloboda u stvaranju nereda. U svetloj i udobnoj sobi deca skiciraju svoje snove. 3 načina za večnu čaroliju. Da li želiš da tvoj dom deluje čarobnije? Kombinuj jarku boju zidova i dizajnirane tkanine za živopisnu atmosferu. Slikaj šare širom prostorije, čak i na lampama od pirinčanog papira. To je zabavan način za stvaranje šarenolikog prostora u kom svako može da pronađe umetnika u sebi. Evo mog savjeta za postizanje stvaralačkog ambijenta. Na sred prostorije postavi produživi trapezarijski sto, koji će biti centar stvaralačkog rada. Pomoću velike preforirane ploče i kolica odloži umetnički pribor. Sve što treba ti je na dohvat ruke. Okači mokre slike i nedovršene projekte na stalak za odeću. Na jednom zidu napravi umetničku galeriju u kojoj će se smenjivati remek dela svih članova porodice. Želiš prostor za sve koji je živopisan i dinamičan? Kombinuj različite stolice i na taj način odgovori na potrebe svih za različite aktivnosti. Naslagane stoličice posluži kao dodatno sedište za goste i kao dodatni stočići za sofu. Pruži malo ljubavi starom dušeku za bebe, tako što ćeš ga prekriti novom dizajniranom tkaninom. Zatim ga koristi za dodatan prostor za sedenje ili dremanje, ili čak za izvođenje salta. Isprobaj neke od ovih savjeta u svom domu i unesi dodatnu čaroliju u svoje praznike.